Znači ovdje vidimo točno za koliko vremena se vrane, makar nisu iste znači vrste, ali za koliko vremena kad je jedna vrana u nevolji se mogu skupiti i znači mogu djelovati kao skupina. Znači ovo govorim zato jer ovdje govorimo o tome kako se ptice grabljivice koje dođu u zonu vrana, kako se mogu provesti. Evo, sada je ovdje došla ptica grabljivica. Pogledajte na brzinu koliko će vrana doći na isto mjesto. Evo, sad ih već ima 4. 4 ih ima. Ja ih vidim i 5. Evo i 6, 7, 8. Znači 8 vrana nije prošlo 2 minute. I te vrane znaju biti jako opasne kad se skupe. Znači one spadaju kad se skupe u najopasniju pticu valjda koja postoji, zato jer toliko snažnih kljunova koji mogu oštetiti pticu grabljivicu ili sovu ili bilo koji im se približi, znači osigurava da će svaka ptica grabljivica biti potjerana. Stoga, oni apeli koji su bili da se pticom gravljivicom tjeraju sive vrane, mislim da nemaju nikakve osnove. Ali gačica se može potjerati, zato jer je gačica, kao što sam rekao, plaha. Ovo je mlada ptica, da samo kažem, mlada ptica ima ove čekinje i ovo, znači, perje tu, cijelog lica i po tome se prepoznaje. Znači, te ptice još nemaju onako sjajnu boju, već malo mutnija, znači mutnu. Tako da i ova ptica isto uništena, brutalno. Isto je tako drezana su krila, što stvarno graniči sa ludošću. Da, to čovjek može učiniti vrani. Tako da, eto, znači ova vrana isto vrijedi i za nju, da će druge godine dobiti tek perje koji će biti pogodno da može letjeti i da konačno odleti kamo treba. Naravno, u slobodi. Eto, a ova je vrana užasno plašila, tako pa ću ja onda vratit ću je unutra da je možemo transportirati dalje. Znači, to bi je, jer inače trebate uvijek izbjegavati šokove kod tih vrana, znači jer vrane su inteligentne životinje pa im to ostane onako u sjećanju kako bi nama. Evo, to nam je kao nekakav... Evo, koliko su vrane solidarne. Ova se dere malena, koja nije njihova vrsta zapravo, a ovi se okupljaju se sive vrane jer su solidarne sa malim garčcem, mladim garčcem, da.